Dari Desa Mundehkau, kami membuka bulan bahasa Bali 2026. Saking Desa Mundehkau, nalaikan bulan bahasa Bali, ring wansa kali helu kali nem. Selam Mundehkau Village, we proudly open Bali Language Month 2026. Saking Mundehkau suara mawik, desa budaya tercipta mulia, bahasa Bali keajegan tiang, warisan leluhur sane utama. Aksara Bali ke surat suci, sastra Bali memargia lasa, ring desa alit nalagia arti, ngawiting bulan bahasa Bali jaga. Inilah saat kita bersuara dengan bangga dan penuh cinta, bahasa Bali jati diri, hidup abadi selamanya. Bulan bahasa Bali 2026 kita rayakan dengan semangat. Bahasa aksara sastra Bali tetap hidup takkan terganti. Bulan bahasa Bali jaya, Bali megah selamanya. From our roots we rise together, holding culture in our hands. Long lives to every generation, a legacy we proudly stand. In the modern digital era, we still keep our heritage song. Bali language leads our future. Yayakan Sawidillah. Yohana Bali ajar ragu, ajar misimian bahasa ibu, bahasa Bali identitas, sane patut ya jaga terus. Bulan bahasa Bali 2026 dari Bunda Kabupaten Melanda. Bahasa Bali kebanggaan, aksara sastra kita pertahankan. Celebrate the Bali language tonight, let the culture shine so bright. Mundehkau desa bersih. Mundehkau desa Presna, ngawiting lampah budaya. Saking desa nuju jagat, bahasa Bali ajak ring jaga. Mundehkau Bali Language 2026.
Suksma pingbange majeng ring idadane acarane kisam pupuput keneh liang ge mebali di bawah langit tabanan kita berdiri teguh perjuangan punika makin sampun membuahkan hasil. Jalur pisan semangat pitui mulus, tak ada lelah, hanya ada bangga di dada. You fought the fight, you kept the faith. Momen yang dinanti kini ada di depan mata. Give me your hand, let the world see your light. We are the champions, my friends. Mengejar juara pilih utama ring hati. We'll keep on fighting till the end. Hadiah niki pinaka tanda tresna bakti. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Ambil hadiah nih, niki pasti dadi kenangan. Uli laku aneh melah, hasilnya sing jada dipeli. Sing ada aneh kalah, mekejang sampun berjuang. Yang sajang sanggup, wantah ragane sanem rasi daya. Terimalah penghargaan ini dengan senyuman paling indah. It's been a journey of blood, sweat and tears, but you overcame all of your fears. The trophy is yours, the glory is here. We are the champions, my friends. Mengejar juara pilih utama ring hati. We'll keep on Fighting till the end. hadiah niki pinaka tanda tresna bakti. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the ring jagat selemade genasane asri. Desa munde kau negesang indihing gumi. Suryane makenyang nyapa semeng puniki. Ngiring kumpul sami nunggilang raga ring hati. Saking ulu desa nyantos ketabanan, suaran sunari ngebekin pekarangan.
bahasa Bali, lestarian warisan leluhur iraga zaman jani. Alit-alite mace cimpedan makenyem girang, ano-mano menyurat sastra nenten je ilang. Pinaka bukti iraga tresna ring negari, mundeh kau bersatu ring bulan bahasa Bali. Nenten jalali tata krama lan sesana. Perangkat desa, Arab Saudi, kalau produksi soal Islamia, aku menulisnya kami penduduk Malaman, penduduk Bahasa Bali, menggunakan kata-kata Barat, sampai dapat menjadi al-Qaeda kita untuk kabinet Malaysia. Abu Wib presiden kematian acara saking Melawi yang tertutup satu dan kematian. Kalau pertama susu mobil barang yang Malaysia mati ke ring. Itu dari Arab Saudi, tinggi yang dari Rumah Indonesia, penduduk agama dan bahasa Bali, jalur masyarakat, sahur prajurit bisa ada, harmoni petala dari prajurit banyak ada, perangkat desa India, PM, BTT, Linmas, Pecalang, Pakanda, Kaler ring sepotong titia pengelingsir Abu Alis dalam sapi satu presiden Malaysia acara teknologi saking pengawinnya tersebut reatukan ring punika inggian pemargi parikrama bulan bahasa Bali sedekaping putus ring desa Molakau dan desa Adat Penataran niki pinangke pemungkah bulan bahasa Bali sedeweten ring kecamatan Selamat Barat. Dumugi Majalarang Antun pemargi parikramo bulan bahasa Bali sampai laksana yang Antun desa Adat Penataran desa Molakau Presiden Ralis ring sejeroning pemargi bulan-bulan bahasa ring kena tiosan desa Adat tiosan desa dinas tiosan mengenai presiden dalam ring sejeroning pemargi antar nyato sering sami puput ring Bobidangan kecamatan Selamat Barat riatukan wenten majelis alitan desa ada ring kecamatan Selamat Barat wantah pengelingsir dua iki ring desa Adat Penataran niko mawinan pengabdi Arab Saudi pemargi minokadip parikrama bulan bahasa sampai jaga pemargian maupun presiden puput sami ring Bobidangan kecamatan Selamat Barat diatukan ring kawentenan di desa Adat Penataran desa Molakau wantahing mungkahi minokadip parikrama bulan bahasa ring sejeroning kawentenan sampun penjantan digian pemargi parikrama naniki padasar atur banget kadenan titian ring desa dinas kala ring jero desa adat penglingsir sami mungkin ring acara wantah presiden kang tenang sekali satu iki. Nah iya ring punika banget diusul titian kita tadi kamu paham turki kita tadi pemargi ring sejeroning ring masa-masa pemenangan presiden sampai kaangir minta kali sepan siku-siku dua-dua titik pengancam ring sejeroning di teknik kahanan kawan tenang megina tadi Bobidangan desa Adat Penataran desa Molakau ring sejeroning di teknik pengajakan minta kali bahasa Bali Atu kepunika ring sejeroning kawentenan titian kalan sinarang sami ring sejeroning titian yang acara sampun kegiatan akeh kirangipun wenten diwangipun ring sejeroning punika pemilikan usul betul 60 terlali titian mantu ke ring bapak kepala sekolah SD nomor 1 Molakau saho dewan guru sinamian bahkan titian aturan susemo sampun presiden izin tengah duit sekolah SD nomor 1 Molakau kangen genah ini tadi parikrama bulan bahasa Bali ini
Nanten lali titiang unsur sinamuro teh sejeroning wonten keiwangan titiang kekirangan titiang sareng sami matur dari Bapak Kepala Sekolah titiang belas dina badi talengan samayang impian kami pendidik. Iki atuh punika nek sejeroning pemagi sampun becik sampun puput atuh titiang maturan sukaro mantu boleh kita sesuman sami sedang memperayaan rezeki minggu widangan desa dan penataran pada keramo dari memakin sampun persida pemargi antar saking pengurut nyangkos puput antu komunikasi tanggilan rasa bakti titiang perbekal desa muda kaum kita tidak kali balik keramo dari memakin antu komunikasi ngiring sinap sarang-sarang antu ngaturan para pesanti om sapi om. Iya,